Pini chiti ni phai nerkeper ni Dipu Arboretum Cum Craft Center along Karbi Anglong pen West Karbi Anglong District hidni ara phan panongsi Veterinary Department pen Home Kept Animals Ambulance Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Long Hangrideng pen in Pulo. Nangli to mahemalong kapangreng api chainong chelong bivo longhong anparta kaprek kapangreng api jongsi so that mate avura krem dukok pelote bangso avur pen kapejok japhan Veterinary Department pen joy ke pen Inglonga District hiniarat bangso kisung pen hipajok japhan si Mobile Veterinary Animals Ambulance radphan warsai thoponlo Lasi Karbi Anglong alo ki duara doanta piniarni pen ke nangli tum kepangreng api jongsi so that pelote se kelang avarsai ingtui mocha nang deng long ponpo nangli tum auto kalite carpen veterinary doctor salong ke pon ang jalar pini pen ke akijoy pen si nangli hemalong an 1962 number long humri pulote akijoy pen varsai long ponpo pini bangso animals ambulance kangpu long MP Horen Singh Be MLA Bidya Singh Ingleng Karbi Anglong Autonomous Council Veterinary Department EM in charge D Uping Maslai EM MAC Lapen District Veterinary Department Officer Dilip Mahanta tum chetong dun Councilor pon prothombar ami ambulance service jitu neki amar piggery farm kora poultry farm kora ba dairy farm kora ba belegor ঘৰত যদি হাঁহ কুকুৰা পোহা বা গাহৰি পোহা বা গৰু পোহা তেওঁলোকৰ কাৰণে এটো সুবিধা হ'ব যে আপোনালোকে ইয়াত নম্বৰ আছে ফোন মাৰিলে আমাৰ ভেটেৰিনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টে এই এম্বুলেন্সটো গৈ পাব আৰু গোটেইখিনি সুবিধা ইয়াত আছে গোটেই কাৰ্বি আংলঙৰ কিমানখন কাৰ্বি আংলঙৰ বৰ্তমানলৈকে 10খন আহিলে তাৰপিছত আগন্তুক আমি প্ৰত্যেক চেণ্টাৰতে প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ফেজ আমি 10টা আছে তাৰপিছত আমি অকলৈ আনিম আৰু এনে ধৰণৰ আকৌ 20টা 30টা যিমান লাগে আমি সেই সুবিধাটো দিম News Report Karbi Anglong Live